Sumakawa. Dungdungan na to ba marayaw in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannatu bil makarih. Libut insulga sin kahuhukawan sin manusia. Libut insulga sin kahuhukawan. Hoon malingkat insulga. Hoon bihad to insulga. Hoon kaibukan na to insulga. Sumakawa lando inhunit magsud palawam sin sulga. Sabab mayta lilibot singkatan kahuhukawan. Di kau makadirect palawam sin sulga sa hinggay katan kahuhukawan ini kaliuhan mo. Mahunit magpati subok. Mahunit magjihad haran fi sabilillah. Mahunit magpakwa sin alta mo magsarak kakaw karna sin Allah. Mahunit tumunay sin 5 waktu sa bahayang. Mahunit gumawa ding habay madto kang katuan manuntut ilmo. Mahunit hibihin ta in cellphone ta ring ha Facebook umukab kita pa Quran. Mahunit in ako hanta, madto kita pa inata adlaw-adlaw, mangayo ka maapan, tumabang ha inata, birrul walidain. Mahunit, ingkatan perdaakan sin Allah, karena yan kita niyo siya sasak si syaitan. Dahil sabab yan pilahad dyan din ha mga bariman. Nagbukwal bariman. Ingan niya Muhammad, anak ni Abdullah. Na. In ID, Muslim. Sa timilahakin imam dito ha masjid. Nanawag-tawag hayya ala sala, kari ka magsambayang kita niyo. Inhi Muhammad, anak ni Abdullah, mo kakitaan madto pa masjid timindog sin 5 waktu sambayang. Naamo na yadto, impagtawa kun makare. Amo na yadto, impagbasahon sin Nabi kahuhukawan. Hinanganaain sa bahayang, sabab ininireng hamang hikasod mo palam sin sulga sin Allah, bangin sa bahayang yan gimaan na kay mo, denghan, insya Allah, hambok na yan lawang hikasod mo palam sin sulga sin Allah.